ngam siang po ile ti rugi. Why do they have to stigmatize them? Ile hapet po yaga wujud HIV. Commitment to Community Social Welfare Association hinin kasni kala penlong yaka sensitization workshop on HIV AIDS ni ka jing pensngu thu halor uknyang jingpang HIV AIDS na kabenta kinong tray bat ki puret ka District Prisons and Correctional Services West Janta Hills rengkat ka jingadan lang u Yukendia Superintendent u Batskem Nongbri u badai u DSP hakani ka jaka ka Dr. JN Chulai Director MCSWA kala batai halor uknyang jingpang HIV AIDS ba kumno ukta ya kamet bat kham tam me ka bor perkhat ki breu badan ye uni uknyang jingpang ko ong ru baka jing iben ye ki breu badan ye uknyang HIV kawan ra jing artatin ye ki ban mi shakmat ban chim dawai bat kani kala ban kata kala hakiru kom bam poi perkhat kumta ka kentui ki pat ba amde ban iben hendrei ban ai ka jing buram basalon sar hakani ka sini la yoru ka jingkran na ka ar suchiang president ka jantia network for positive people kabala ithu yaki kam ka sengkale halor ban yada ya ka hok jong ki breu ba im bar uni uknyang jingpang bat kumjuru ka jingpin sngot thu pat ba halor kani ka jingpang umalsam secretary ka JNPP ulakran halor ka jingta rada pendan kam baklaya udrak bat ka sunita suna kala batai yaki kendon ka an HIV act arajar khat nyau ka ba khang persha ban iben yaki breu badan ye uni uknyang Number 1. Number 2, they with the nail unique inject drug users, they share the syringe. Number 3, they with Islam. Tang Islam kan ni ile dia man bani hau just kan strip lagi. Tidak kami jual lagi Islam dia pek kita kar so hada dia yo akan terserah. Kan ni merapem dia kata yang have the hospitals, the respective facilities, they take precaution before that. It was so what? From mother to child. Dia bukan. Jadi kita lepas naiki, dan hakini kisnem juga deh. Kalau swab harga bayi kan, dan swab ini berarti care ini berarti jadi, they took medicine and berarti, that means they like to transmit from mother to child. The latest and I have an animal there. You beginning there? How are you beginning there? Ngam siang po ile ti rugi. Why do they have to stigmatize them? Ile hapet po yaga wujud HIV. Ile have they thought of tiket yang ki hospital HIV positive. Jadi orang mak. Kita kerja kita. Hindi boy po bila jom sa. Ini dia ni. Orang kita kan dia kolek kami deh. Ni kami kita female sex workers dia tahu. Dia tahu kan. Dah ni deh. Kamu last year no dah happen. Last year. Tapi dia kami. Han biar saya kat ni. Han wan pergi sejauh pergi di PM ni. Ring kat ini kena audit drugs mana. Satu ni kata orang. Satu bilang. Ile wa keren begitu, kami ini di marginalized people, and they group high risk group of people na. Ile keren, kamu ini, kalau MNC ni waktu begini lagi begitu bodoh, ibu lagi income ini, ibu wajib im, we dog we part, we MNC.